mwaka ni 2026 bita wakabwe mutharimi. Thank you very much. Nando gutunduga na kwambiria na batu ikinya narua tukiambiriria kuringa ime karukirika kataitile njare neshia kwande na gatheti ya The Standard niyo yariti manto do or die na boni bara bakomilekelia mutaratara jwa 844 likana by 2027 thirikari kethira ikuthirania na manto ya 844 bara bakethira bakeria kigerio kia KCSE otu manto ya guchokera kaire kenda nayo mutaratara jwa 844 jwidra joke berua na kuthiranwa na Julius Migos Ogamba olesies wa manto yeye kithomo kana ministry ya kithomo ariwa ni ana alitwa milioni mwake bakethira bakithirania na mutaratara ya 844 na ju mutaratara jo gukunjwa gisiasa Sifuna ni tesimba watu wanasema sisi ndio Sifuna nkaithira ngikumenyethia jau nonto ni buburi kiri uthibwa ngatheti ya The Standard ende twambiririe na mambo ya siasa ni oni ndiunga ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki entere cia Meru nari akiaria arikariene aitete na mbere gukuthuranga ikutho ninge kumenyera manyeri rotere ruregani na thirikari ninge agite na mbere kwithetera ari mtu kiumbe mantu yigigiti kia munini wa rais na kithetera mitaratara ya thirikari irakuga ni akureta witi na mbere maturene ti kaunti ya Meru ake indi kinya ogontu ndigoro ngima akigweta mantu ya kwini kwa na shiringi nya kwa petroli shiringi 3 kwa ndisoro na emwe kiri kerosene ninge akigweta kwagirithwa kwa sibitari ya referral level 5 Meru etuika level 6 ninge agitaririe mantu jara kugane wagirithia again di county ya Meru na me county ukirukira waki bwa barabara ninge kwagirithwa kwa ndarasha ya nithi mwandiko twa nteto Jeff Wagituma nwe agutariria ribotie nyuma ya tongere bakiama kia ODM kuga nandi ni bethirite bakiariria kanya ka deputy president kiri kithurano kijite untu bwithirite bukireta mwanki jwa gisiasa bunene aja nthigurune muthenya jwa narua kithure Kindiki nethirite agita mugambo jwawe na kuga we ati kumakwi siasa yu na kuga we na president William Ruto ni mabundi ja siasa na gutibu bukethira bukirema. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wale unasikia wakiongea wasiwatie wasiwasi. Sisi ndio mafundi wa siasa. Sisi ndio mafundi wa nini? Sisi ndio mafundi wa nini? Hata nyinyi mkiniangalia hivi watu ya Karieni, mimi naweza tishwa na watu hivi. Naweza tishwa na watu. Mimi naweza tishwa na mtu. Kuna watu wa kututisha. Kwa hivyo ile tunaomba ni kwamba tufanye siasa ya kuunganisha Wakenya, siasa ya kuleta watu pamoja, sio siasa ya kuleta madharau, sio siasa ya kuleta mgawanyiko. Kwa sababu siku ya siasa sisi ndio tutatengeneza hiyo maneno. Ni fire si fire. Nkuruki Professor Kithure Kindiki na ugite ni betite na mbere kwinika ngarama ya muturire na kuorotithiria kiara magurija beteroli aja nthigurune na kuga nithirite kinama na chiringi nya. Tunakazana kuimarisha uchumi. Ndio umeona ya kwamba jana serikali imetangaza ya kwamba bei ya petroli itashuka kwa shilingi 4 kwa lita kutoka leo. Na ukiangalia mahali tumetoa hiyo petroli ilikuwa 218 shillings a liter in 2022. Tunateremsha kila mwezi shilingi 5, shilingi 2, shilingi 3. Jana tumeteremsha shilingi 4. Now petrol, which in 2022 was selling at 218 shillings a liter, from today is going to retail at 178 shillings a liter kwa sababu tumeleta petroli ishuke ndio wananchi wapate afueni. Bwe bakenda bwe 10 nagerete migwege siasa kire aregani na thirikari. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kuongea na siku ya kunyamaza. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kazi na siku ya siasa.
Niseme nisiseme? Ukiwa mwanasiasa kumbavu, unaongea kila siku. Unaongea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumapili, Januari, Disemba, ni mdomo. Wewe ni mwanasiasa ambaye hauna akili. Mwanasiasa mwenye akili anajua siku ya kuongea, siku ya kukimya, siku ya kupiga siasa na siku ya kazi. Ile kitu itatusaidia tukiwa viongozi wenu. Sio ile mdomo tutapiga, sio mikutano ile tutafanya. Ile itatusaidia ni hii barabara ijengwe ikamilike. Ni kweli si kweli? Hii Nithi Bridge ijengwe ikamilike. Level 6 hospital, hii level 6 hospital ijengwe ikamilike. Tujengewe soko Gakoromone, tujengewe soko Kariene, tujengewe soko hapa Nkobo. Hiyo ndio itatuokoa wakati wa siasa. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Gagitino kau mutongeria wa kiama kia Nopeo Mpuru Aburi na uri mubunge wa bunge kia Tigania East agitana mbere akuringira ndebe kiama kia Nopeo ingina ugite niki kugwata mbaru munini wa rais Professor Kithure Kindiki kiri kithurano na kiuthi kia 2027 akionania kuria kunganiro kwawe ni igeria ria murengo jwa ODM kumerera matagiti kia munini wa rais kiri na Kindiki nkirogina tariti kirakuga ni bata ya kwithira Meru iri nyuma na kugwata mbaru munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Adams Muturia wa Thirinja na ripoti. Maandiko Galatia 6 mstari wa 10 eliwa thithirieni antu bange boboya bonde lakini bala bamuru wenu bubathia yamanguruki. Amen. Na kwa manzo Galatia kana to Methodist ba kuibwa ate to thithirie antu bange manto amega lakini bala bamuru wenu kana kenu ya Kithure Kindiki tobwira yamanguruki. Kithure Kindiki Meru awamua Meru ya thawane ndisi omwe kumagosi mamatondere twagagwa kwatweka kuna Meru North, Meru Central na Meru South. Baadaye kwatweka kuna Tharaka Nithi na Meru County. Kwa Kithure Kindiki ni mwana wetu. Amen. Nilipondo kuwa babwe tuwatenige tu na ndiye kiongozi wa Meru. Ngwenda kuwa hakuna wengine walipigania uongozi wa nchi yetu ya Kenya kusina Meru, na sisi wa Meru tumekusikia eti ya kwamba wale wasema kwamba wanataka kiti ya naibu rais. Mweleze huyo ndugu yetu, hata ndugu yake aliyekufa akuhitaji kiti ya naibu rais. Kiti ya naibu rais, wewe Dr. Oburu Ginga ukitaka kiti ya naibu rais uko 90 years, Kithure Kindiki akona 40 years. Kuya hapa tupige kura tukiwa wa Kenya tuone kama wewe tuweze kushinda. Kagitino kau nayo gikundi kia murengo jwa upinzani batongeretwe ni mubangania mitaratara kia mene kia DCP Mithika Linturi bakiade barente shembe ni baha onanitie kiraba kuga ni mpangaratano ya kiuchumi witia kongarama ya muturire na kurema kuingwa mawira nene thirikari ya rais William Samoei Ruto na aria atongeria baba upinzani aria omugambi Manyara ukumereria matagiti kia seneta county ya Meru Nkirote Berere ukumereria matagiti kia women rep baitite na mbere kuringa siasa cia murengo jwa aregani county ya Meru kamwe mutiga na gutariria 2017 ngarobete kura kwa pasa tiariani siatia yangamage kwa mbare kwa 2027 next year kwa hiyo ile yangalalo kwa hiyo ile yanusukala
Imeario Daktari Miriti Ruvasi no tumiriti wendi boebo kuruira etekio bunge gembe South by Kinyiti kanisa ne mwenteresia kiego bathiatanite na njuri DCP neo thio tongeria organizing secretary Franklin Mithika Linturi urotumirite kanya kau kutharikira tongeria barabakarite itimiru iteneria kiwa kaba onkela miru no tebio bautethia miru thirikari ne mukathe William Samuel Rutora akuwa murongo piu utiomeria kwa thimu yakwa waringira msia atiomeria waringira ngabana atiomeria kwa thimu yaku ati no ntowe uri wa upinzani kani borie hii serikali wanajua kuliko mimi si mimi Ruto alikula mbuzi zangu na maini na kuku sikaishia mwamba hapa na alafu na mimi nikitafuta serikali sasa hawa watu zinga wana alitafuta hii serikali kweli ama urongo toa toa hii gari uninaachwe. Sasa wewe kama huyu mtu amesaliti mimi na amesema uongo, wewe ni nani mtu wa kuombaomba? Unajua nimeona juzi sababu ameambukiza hata Reverend. Huyu wetu anaitwa gavana wenu, unajua ni Reverend. Hata amemwambukiza uongo. Mtu ako na kola, mtu ambaye tumejua mtoto wetu mzuri sana wa kuhubiri Injili. Kukutana na Ruto siku 2-3 amemwambukiza uongo. Uongo wa kusema uongo. Mpaka sasa unasema anasimama akiambia watu. Sasa sisi kile tunataka lazima tukae kwa serikali ili tupate maendeleo. Kwani maendeleo yetu ierando Linturi bakuthiatanite ndiungene na mwambi manyararo kumerimata etekia seneta na muruiri wetekie kuru Felicity Nkirote Biri na rabonde bakuwa wera na kwenda kuwikia Singapore ndendo mtu atonyekeri mwewe olie iraita wa AI artificial intelligence ameulia as Ruto ever been to Singapore mokona ekiuga Ruto atakinyana na kwenda kwa weekend wadibu woi morongo unaweza wasuku na ndeta badali kuwefikiria kwa 2027 akeja na morongo ya mengine no abudo ngwere ko mutongoro ne chenu iwantu tengoro ne chenu tuteka chokango chike yandowo ende wonte na denani no kakura mero ibanenge nda kwenda kudoka buruki otende buwi na tekomba mutanengera mubironge na mwena atakokuwa bamami oliwagya amero batogero birani mbibye byo nontonera ndore nuko kore wale kurero kwatira ya wekere mwaka 2022 Nagirimanto yakonie kithomo Daktari Ruvasi auite kinya de secondary school ibati kwithira cieci otheri nonto azira baingi bate kumba kithomo kya de school kibati kwithira kiro otheri ke free kumorera free education ya ngererie wanaweza wasifio ndio na formula number 2 tugore tuthoma idwa tugathome de otheri certificate cia nitombe turababa ngetie form 4 iteki masukuru kweli ama uongo certificate isteki kwa muritu atenda certificate yao makwandiko au makweta college kwa tende kwa yire leo kwa certificate ile iteki cia form 4 sione kwa tende ulo sikantobeto Keripotra Meru TV kumembe beta wakome wa mutia Nginaku ni Matheta Muthuro kiri akari kuma Kogoti iri wandine ya Mariani ni Teresia Tharakanithi baria bashimiritie kumeneria Governor Onesmus Muthomi Njoki ni kiraba kuga ni wagibwa maendeleo maturene bakilalamika kuthukanga kwa barabara cio iraba ugite ni twikite kinyamara kiriboko igita rira ya bagitariria mathina kathomba bagukurukira nondu bakuthukanga kwa barabara ii riboti ya Dagara Waiguna Kariba Kogoti wandini ya Mariani chukega mang'ombe iba menerete barabara ya kuma kere chukuru ya primary ya kamochage kothi Kogoti bakiuga bakurimiro barabara ino etekiro mwaramu monkera thaino kiangaratania ngendo na ukamati ndi mutori wa Kogoti kintu kira kumakia muno ni barabara ino tukumbura twakurulirio ni karagita mbura kajie kena ularata ino gutio na kumira tutugita ate tutumba kumira ni tukolomba buru tulairirio kerwa tukonerwa kamaramu twikirwa kanda tumba kugita ate kumira nontu ana mtu akalalo tuko ekuru anangalie tumira uraga njire kagiantaka onana batebota go thie skuru kabakuwa na migongo
ona bikibiki otomba kumira antu balala yenjirene na alami to cia miunda antu muntu atomba kumiria ndigo atomba kumiria mpembe gote ona makondo vya gote ndo muntu atomba kumiria oneri agaba keresa kenyamara bagokorokera kere barabara ino ni ari no itocogere baba ari mirenjire nkatho ntu ni aramirwe na itwe tu comfortable mono na njira lakini ukeja kura njira yetu eri ari mwa tukaya gwikirwa mbi maram tuthekirwa mwankana arua andu baba igo bari ni aredia wa ng'ombe iria batiumaragia rukiro ukaya kura no ngabagita wa muntu achwe support batethania njerikania gwikia mwanka barabara na ara mamukune aya andu bago bari mampembe na mboco muntu arenda gwita thokone no ngabaka matene turo baikia mwanka mukune ri kurite ugategera guku ana baba igo bonthe beta cukuru cia kuraja te cukuru ira agwe iri wa mukune gukeja kura ana batiumba gwita cukuru rukiri bithaira ciegite bwa ciagirite bakinya cukuru onthe bacerere aya ukeyotegera ona atori babo bongwa kuga muntu ata gucwa gintu gya kuria twitoka nyumwa kanwa guta gucwa gintu gya gukeya kura no ngature tha 10 tutiona mwa tutumba minzi nge kumira guku lakini kwa ula go kwa ndo ke baune ka magolo muno ona bala bakuruta bigibigi tutiumba kumiria gintu ngari ke igwejaga tutulaga ngari ke gweja guku andu baune ka nyamwera andu bari ko yatwana utiumba kamata muntu kuma guku umwira njano lwa kagetwana tio ato makite agende bakiromba thirikari akaunti atharakanithi gukorokera MCA Takaremi baikira barabara ino mwaramu ni kenda yagira ni tukuromba o bajire baongania nto bathondeka njira barurungane kaire beja batwikire moram turiromba Anita Kero ni atwikire nyamwera moram kuma Mariani chukaga mang'ombe rietoka mbitandagara waigona nakio kiriro na gukaya kwa akari kuma Maitei iriki wandi ya Kirwanari baria boloterete kira bakuga ni kurema kuyungwa mawirane na kurema kurutwa ngugi ni MCA Makena Mborogocho bakilalamikana gutariria mathina baithirite bagikurukira ni wagi bwarwe rutheru rwa gutumirwa mejie wagi bwarwe nya rwa kurema bagitariria kunyeleka ni kiaramu na mpara nontubo kwagi bwa mitaratara emega ya wekwa ugai bwa roe ntere mwendo laiboni na ribotie kithima ki kumaria twenjirwe kiari utethio bone muno ki batwi but giakinyiria moto tijene ata gwakarire oro basandire turete otero jiro kuma turaga rujiro kunywa na itogeretie muno gwitetera na kwaria na atongerie betu muno ja MCA tu manda maragocho twabera twina thine ruji ajoju na kithima gitu gitegwita ruji atwire sawa na ni story rathira munkana ru tuli tutena ruji ajoju kwina skuru ire ajoju ine na tumaira ruji ruye mote ndunguri twine nyaga nsara twina aturi baba ingi muno aja kwina nya sibitare waje uju miaka ekuthira karibu 3 ruji ruru tanywa tutira kwa thina na reri ndiriva njeji chikagwa ofisine tutireta resort ututwira kwa nambo hii yenjirwe kwina thina eruji ndene education yiji yetu antu bakiuma gaja bagetota ruji nkunga na migongo atenya muntu akomborete kuthukiria akanyombo tina ruji rwa kwiria ithine nene muno mwana agukira rukiru tumba inya kumutarisha utambite kuthugania na rogeto chwa ruji na ndi twina thine ruji no ruji nonga ura wina mbecha ageta kugura safa na wije ende gwana boko kama unara ura mtu akagora kamata mitungi na ibara itithirie maguri bakona te ruji rungi rura ajejo bara itithirie maguri na mutungi jo mutigura chiringi 5 na mbere twagora chiringi tungwenya tutira iye nyamvugo ibokona ndi na ruko tuterega inya kwino tutinya rose thina ni mbinya kuria kungwa ithina rurenya tuthamba ya ru kwasiru twera ya naru na ai mantu za manene muno thirikari ri ketwete mwetho mwankari jana ndi kwanza kwarite uju kwina thine mbe ruji katugatega mabati kana katugatega kiosi kibibi akirwaja uju tugatochekaga kana ne atia itwirwe marogocho tutimonaga ajo twira thine ruji ruriku ruji ruru rwetu thina impiongwa itukoromba thirikari ya county kethera baike yao peja batutegere ruji ruru no tutijura ruthiwa na tutena authority utonya ra twitotaga imbi ithuki tumenyora tumba kuthithia koromba thirikari ire kunande etuthikire imbe tuthithe yamba wezi tumbe gutetheka twinthe kinya ng'ombe ciongo ciena nyonta nyama tunguru tutiona kana nyangiri tutiona guku
ni kwithirite kuri na athuria a biashara mathokone na kinya akiri mutindwa jwa Kangangi na matoni jangi county A ya Meru akiaria munini wa governor Linda Kiome na tariritie kirakuga ni mitaratara ni thirikari Meru gutigira biashara ni gukurwa akiolotera mantu ya industrial park kwithira ikiringo murashi kenda etwika ni etugi kimwe gya gukiria biashara baraba nini county ya Meru. Mutugi Okiambi na ripotie. County Aggregation and Industrial Park na aria rwirirwa rera ni ujuri ready for investors na imaono ja His Excellency the Governor ati Meru ithirwe iri an industrial hub na ikio giutuma to encourage investors both local and international nikenda bakomba kuja kuinvest na aria kiri kaipu yetu. Gitumi kiria governor wetu thithirie distribution ya mbeo ya macadamia na mbeo ya avocado ikenda arimi betu bethira bena baki investor ndene ya Kaips area nontu part of value addition ira tukathithagia ndene ya Kaips area itufocusite muno na macadamia na avocado na tukomba ikwithira tukiongaira value addition kire avocado chetu na kire macadamia jetu kwina ready market area kaire trade minister wetu etire guchua na market area ndiguro cha Japan na China ndene Europe na kwa katu prepare farmers betu bombe ikwithira bena imera biria bikabaitira mbecha cia ngungana o kaire mira yetu kinyayo ni part of products iria batu tukathithiria value addition iria che target ya kuthithiria value addition ndene Kaips area na gitumi governor go promote muno mira number 1 ni tutumire the external market irerio itayare iria indene Somali kaire ituku governor wetu na ageretie muno na itwe na prospects cha kurugurirwa route ya guikaia mira ndene ya nthiguru ya Djibouti na negotiations ichiambiretie cha kuthithia cha kurugurirwa route ya guikia mira ndene ya DRC Congo na tugikumairia muno ambassador Judy Kumiri nonto noe wetete DRC Congo ombe gutetheria nthiguru yetu na county yetu kumba kurugurirwa njira iria ya gwita guikia mira ndene DRC Congo na tukamenya igita riria kurite muno mira nitejawa muno mira ititherwe na value na nandi gutumira Kaips area no tumbi kwithura tugitumaira invention iri thithitwe ni Meru University of Science and Technology na aria bomba kuthithia mira juice, mira wine, mira kombucha, mira chewing gum, mira capsules ikende gita riria kurite twithura twina antu ba go collect mira eu neka preserved ikathithura value addition then Kaips area ikenda twithura tugi preventa kira tukuga ni post harvest losses. Riboti ni kwithira itukinyire muthia yara tukomaganite kuma mashinani na ritho ria andiki betu banteto ri kwanganga maturene gutigira ni rikumurika ndena guntu mbitaka mutharimi. Thank you very much nonto bwa kuthura metha ya nteto Meru TV. Tuthigatire kiri mitandao kina ndetwe live Facebook at Meru TV Kenya, YouTube to live at Meru TV Kenya. Indi ugeta kuraya tugeta breaki ya ndeka inkai toshogera atugethira tuki muramura ibae kumurika magatheti tutegere ribotira sheiki pombele magazetine ribotire ingite ebiongo bienyomba cia nteto.